da entrevista لحديث que dois senhores do canal do Al-Ahly, اتنين اساتذه من قناه الاهلي، as barbaridades que eles disseram a meu respeito quando o jogo, quando estávamos a jogar contra o Espanhol de على Barcelona. الحاجات السيئه اللي قالوها عنه لما كنا بنلعب في ماتش ضد اسبانيول. Agora que eu me vou embora, دلوقتي وهو هيمشي، eu vinha para terminar esta entrevista هو جه عشان ينهي الحديث ده، para dizer uma série de coisas que eles merecem ouvir. عشان يقول لهم مجموعه من الحاجات اللي هم يستاهلوا يسمعوها. Principalmente o pai de um rapaz que me veio propor a mim خصوصا الاب eu fazer um trabalho لولد para o Arla Digital, né? اللي بيعمل شغل الاهلي ديجيتال، Em que ele diz que era o meu dever. اللي قال ان هو Eu não tenho dever nenhum para com o Arla Digital, nem para o canal, لو هو para المفروض com o يشوف، canal لو مش هيشوف do clube. الاهلي ديجيتال واي قناه Eu تانية. tenho um contrato com o Al-Ahly. هو قال المفروض ان يجي، وهو قال انا عندي عقد مع النادي، E o Al-Ahly, quando fez esse contrato, comprou o meu trabalho. ولا النادي الاهلي لما عمل العقد ده اشترى شغله Eu ما não tenho اشتراهوش هو، obrigação nenhuma. وما E, عندوش اي portanto, التزام. mas não vou dar a resposta que dou a estes dois senhores. والاجابه اللي هيديها الاثنين دول É esta entrevista que o meu amigo está a fazer comigo. وفي الحديث اللي صديقه بيعمله É a معاه ده، entrevista com esta gente toda, والحديث مع الناس دي كلها، ok? E com os adeptos do futebol no Egito. ومع مشجعي الكوره في Esta مصر. é a resposta que eu lhe dou a eles. دي الاجابه اللي هيديها لهم. Toda a gente acha que eu sou uma boa pessoa. كل الناس فاكره انه شخص كويس. Portanto, só quero dizer a estes dois senhores عايز يقول لهم que se portaram muito mal comigo, اللي تعاملوا معاه بطريقه سيئه، وخصوصا الاب، porque eu não quis trabalhar com o filho dele. عشان هو ما رضاش يتعامل مع ابنه، اشتغل مع ابنه. E vou dizer isto, não fui eu que disse isto, foi o José Mourinho, sabe? هيقول حاجه ما كانش هو اللي قالها، كان جوزيه مورينيو، Ok? وهو كمان ما Estes بيحبش dois جوزيه senhores, eu مورينيو. desejo que eles arranjem um bom veterinário. قال هيشوف دكتور كويس، فيتريناريو، Veterinário é o dos médico que animais. trata dos سي animais. سي دكتور بيطري، Ok? Que arranja um bom veterinário شوف دكتور بيطري para eles terem saúde suficiente عشان يبقى عندهم صحة كافية e terem memória ويكون عندهم الذكرى de quem eu fui no Egito como treinador. ان هو كان في مصر كمدرب Eu vou وكشخص. ficar para a história هو هيفضل في التاريخ، do povo egípcio como um bom في treinador تاريخ الشعب المصري كمدرب e como um كويس bom homem. وكإنسان كويس، Deles ninguém se vai lembrar. ومحدش هيفتكرهم هم. باي باي. انا عايز اطلب مستر مانويل جوزيه، انت حضرتك شفت كم الحب وكم الناس اللي بتحبك، ليه ما يبقاش الوداع كله فيه صفاء من غير يعني هجوم على اي حد او انتقاد، او يعني حتى لو انت حسيت ان انت اتضايقت او ان انت، بس ليه ما يبقاش فيه صفاء في السلام في الوداع يعني؟ وانت شفت مصر كلها بتحبك ازاي والناس كلها بتحبك ازاي واللعيبه، ليه ما يبقاش فيه القلب والسماح Eu tenho quase 8 anos de Egito. هو بقاله تقريبا 8 سنين في مصر، Ganhei todas aquelas coisas, وكسب كل الحاجات vocês دي، sabem. وحضراتكم عارفين كده، O povo todo, as pessoas que trabalham comigo, والشعب كله والناس اللي اشتغل معاه acham que eu sou uma boa pessoa. عارفين انهم انسان كويس، E aquilo que escreveram de mim e disseram de mim, واللي ainda كتبوه agora عنه com وقالوا estes له dois que عنه، são, وخصوصا الاثنين دول اللي هم trabalham para o Al-Ahly, بيشتغلوا الاهلي. e portanto, isto temos dois inimigos وعشان dentro do كده Al-Ahly. احنا عندنا 2 اعداء جوه الاهلي. Fizeram de mim a ideia que as pessoas tinham de mim, عملوا الفكره، حاولوا يعملوا فكره eu era للناس da ان هو pior انسان pessoa que havia سيء، no Egito. ان هو اسوأ انسان جه مصر. Você aguentava isto ao longo de 8 anos? هل هتستحمل حضرتك حاجه زي كده خلال 8 Sem dar سنين respostas? من غير ما تدي رد؟ لا انا ما استحملش، او ان انا يعني انا canal طالب é من um canal حضرتك do clube. التسامح الان، احنا خلاص العلاقه بتنتهي. Este é um canal do clube. دي قناه E النادي، essa gente o que faz, والناس دي اللي بتعمله nenhum jogador do Al-Ahly gosta do canal do clube. ما فيش بسببهم، ما فيش ولا لعيب في الاهلي بيحب قناه النادي. Eles procuram destruir os jogadores. هما بيدوروا على انهم يدمروا اللعيب، يدمروه ويدمروا الفريق. Isso temos nós nos jornais, lá fora.
وده برضه Este canal é para nos proteger a nós. دي Ao القناة دي المفروض basquetebol, ao تحمينا handebol, ao احنا، voleibol, a tudo. احنا E ao futebol وكرة القدم principalmente. والسلة وكل والباسكت والفولي Esses وكل حاجة. senhores não têm o direito de trabalhar aqui no الناس clube. ديت ما لهمش الحق انهم يشتغلوا هنا في النادي. E um até por causa do filho. ودلوقتي حتى بسبب Como eu não ابنه aceitei a proposta do filho, ele resolveu لما dizer mal de رفض mim. لما رفض العرض بتاع ابنه ابتدى يقول كلام وحش عنه. Portanto, isto chama-se má formação, mau ده carácter. ده اسمها شخصية سيئة كده. Por que é que eu برضو- tenho que me calar? Eu tenho que ouvir e calar? هو عايزه يسمع Eles dizem ويسكت. mal de mim sem razão nenhuma, porque eu não هما os conheço, بيقولوا eu não sei quem حاجات são. وحشة عنه من غير أي سبب، وهو مش اللي بيقولوا برضو عليه ده. انا Eles é que me criticam a mim, eu é que sou o mau da fita. هما اللي بينتقدوه، ويبقى في الآخر هو اللي انا رده عايز سيء. برضو منك السماح، يعني انا عايز الصفاء، عايز انت تمشي في مصر مالكش اي اعداء او مالكش اي خلافات مع حد. Não, mas isto são os mosquitos da inveja. ده بيتكلم عن اللي هو الناموس بتاع الحسد بالحاجة. É só inveja, são mosquitos da inveja. هو نفس الناموس Eu بتاع já disse que a inveja é a maior homenagem ao meu sucesso. وده أحسن ده دليل على نجاحه، اللي هو الحسد اللي بيجيله ده São والحقد mosquitos, trick, dois mosquitos. ناموستين. والإنسان الناجح دايما، وتعلمنا وانت حضرتك دارس فلسفة وقريت في الفلسفة كتير، وعارف انه الإنسان كلما ازداد نجاحا كلما أصبح قدرة أو أكثر قدرة على الغفران. Eu estou farto de perdoar. هو تعب من السماح. A gente que merece perdão. الناس اللي تستحق السماح. Agora, gente que nunca falou comigo, دلوقتي في ناس عمرها ما اتكلمت não me معاه، conhecem de lado nenhum. عمرهم ما يعرفهمش E من أي dizem que eu ناحية، sou a pior pessoa do mundo. ويقولوا عنه إن هو أسوأ إنسان في العالم. Por que é que dizem isso? ليه بيقولوا كده؟ Se toda a gente diz que eu não sou assim, إذا كان كل الناس زي ما حضرتك شايف بيقولوا إن هو مش كده، por que é que eu vou perdoar essas pessoas? ليه هيسامح الناس دي؟ Não percebo porquê. مش فاهم Por que é ليه. que eu tenho que lhes perdoar? ليه Eles ليه merecem هتسامح؟ perdão? هو هل هم يستاهلوا السماح؟ علشان Se eu disser mal de si sem eu o conhecer, de lado nenhum, لو قال حاجات وحشة عن حضرتك من غير ما يعرفك، não حضرتك vai هتسامحه؟ أكيد مش هتسامحه. اتعلمنا في الفلسفة الشرقية وفي الثقافة الشرقية انه الانسان الذي يغفر او الذي يسامح يكون هو الاقوى. mas mesmo sem lhes perdoar, حتى من غير السماح eu sou mais forte do que eles. هو برضو أقوى منهم. يبقى لازم تسامح، يبقى لازم تسامح عشان تظل الاقوى. Eu já disse que aqueles são mosquitos. هو قال إنهم ناموس. A resposta a esses senhores tem dado esta entrevista que os senhores têm feito, esta reportagem que o senhor fez. رد عليهم هو التقرير اللي حضرتك عملته من شوية. طب استاذن حضرتك في فاصل، نعود بعد لسؤالنا الاخير وختام هذه الحلقه وهذا الحوار مع مانويل جوزيه. فاصل سريع جدا.